عربي تكتب يا حبيب الله يعني جرى درجة يعني شو درجة بروش كبير كذا دولة بكانة درجة واتي بروش كيف واتي هيك كبير داري بكانة درجة يعني يوم زماني بني أنا رجال معي شوفي كذا جرى درجة يعني أجي بلاتي دیسا سالوگرا یکمین ده ایکو جیانا خود شواتا شمرخ و خانا اخبار ده جیانا خود دستانه به رحمت به حضور آواده اموان ببیرتینن و ام جمالباتن خود اش رجی صبره دو خازن براستی او ایشا کو لشمرخ ده لناف دلی مده آت پیخستن و هر وها پازده جانه مه جرر جوی گوندی جگونده در دور جیانا خوشمه که هاتیه شوتاندن آجالین که دوی شواته ده جیانا خود دستانه براستی ام گلکی خمگینن و سالوگرا یکمین ده جی ام دخوازن اف خمگینی خواه به گل خوره ام پار بکن براستی جروجا یکمین و حتی روژا ایرو مخواز ام دنگ گنده کلکه و دنگ همو شمره و خانه اخبار ام بگهیجن هر دره حتی جماعات لهر دره ده اف شوات جبونا چه هاتیه درخستن اف شوات جبونا چه پیک هاتیه پیشتی شوات اوه برینا گلی مه اوه چوا به پیچاندن ام ریان گریان مخواز ام دنگ و اف ایشا و لهر دره ده ام بینن زمان براستی تشتیکو مکریه نه قایسی ام دکارم ببیجن پرچهیک ایشه ویجی و ام چه بکن جی ایشه و اوه تجاری در باس نبه اف خمگینیه که پرمزنه جبا مجی خمگینیه که پرمزنه
دلê me rastî jî diêşe ji bo ku teda şikar û xebatê xwe bimeşîne em ti gava em nabînin hîn jî direkên ji text li gundê me de hene hîn jî gelê me ji bo ku şevat ji ceyranê dernekeve li teda şêdigere û dibêje ceyrana me qut bikin hîn jî birînên gelê me nehatiye pêçandin û em ji vir carekê din em dibêjin ev ne şewatek ji rêzê bû ev qetliyamek bû pazdê canê me hatin kuştin em êşa wan li dilê xwe de dijîn em hîs dikin û her wiha em dibêjin piştî şewatê jî dibe dewlet gereva xwe bicîbîne dibe dewlet ev şewat çawa pêk hat û piştî vê çawatê birîna gelê me ew ê çawa bêpêçandin rê û rêbazan lestir bike niha dayîkek li ser mezer de tiştekî anî ziman got ka balafirên we dikibû roja şewatê em dîsa dibêjin heger ku ev şewat bêhtir dewlet müdahle bikirana belkî tabloya niha li hemberî me wû qasî negiran bû ji ber wê yekê em dubare dibêjin em êdî dikevin havînî û şewat li havînê li mêrdînê de li her derê de zêdetir dibe dibe dewlet ji bo ku şewatên ku pêşerojê de dibe ku derkebû tedbîrên xwe bistîne dibe ji bo ku çiyayên me asene ji bo ku şewat derket bê tepisandin bê vemirandin jî balafirê xwe amade bike her wiha gelê me jî ji bona derketina şewatê din tedbîrên xwe bistîne em divir de dewletê jî carekê din em hişyar dikin dîsa hemû gelê Mêrdînê re hemû gelê Şemrexê re hemû gelê Kelekê re sersaxiyê dixwazin û em dibêjin em ê bi hev re birînên xwe bipêçin em ê her gav li cem we bin ser navê tevgera me tevayê ser navê dayikên aştiyê jî ez careke din sersaxiyê Cimalbatê re ji gundiyê xwe re em dixwazin serê me teva sağ be.